pararei po meno piti pene toru ahuru maonu. No te hau o Yeho ahata, e no Yeho yatima, no Yeho yatina, e no te tiara. Warawe I hora te taata o te whenua ia Yeho ahata a Yotia, e waf ar ia ture iana e mono I tana metua I Yerutarema. Te matahiti ta au matoru, Yeho ahata, ia I oia. E toru hoi o na marama I te ar ira I Yerutarema. E hopoi e hia o ia I Yerutarema e te ar I o aifiti. E wat ui horei te au whau e ni ei te whenua ho e hanere tareni ario ho e ho I tareni auru. Waf ariro atura te ar I o aifiti I tāna tae eia eria tima e ar ino yuta e Yerutarema. E waruria e rei tōnai ua ia Yeho yatima. Warawei hora netoi te tua ana ia Yeho ahata e wahopo ia tura I eifiti. Te matahiti ta au mapae Yeho yatima ia I oia. Ho e ahuruma ho e o na matahiti te ar ira I Yerutarema. E warawe o iai te parau ino I te aroto nā tua o Yehova. O ia te iti ihia mai e te ar I o Papuronia e Neputaneta, e wa tapia ia nei te tapia e wa hopoi I Papuronia. E wa hopoi atu ahia e Neputaneta te tei pētau ano te whare o Yehova I Papuronia. E wa tui hora I roto I te hiero nona I Papuronia. E te toi au te prau a Yeho yatima, te prau whauwhau tānei rave, e te itea I roto I ana, inha wa pap e hia ia I roto I te puta te mawar I o itra era e o yuta. Riro era te hau I te tamaitira, ia Yeho yatina. Te matahiti vaura, Yeho yatina, iar iai oia. E toru hoi o na marama, ho e ahuru mahanei te ar ira I Yerutarema. Warawe o iei te prau ino I te aro o Yehova. E hopea era te matahiti, wa tono maira te ar ira o Neputaneta I te taata, e warata I maiana I Papuronia. E te mautau a maitata I atu ano te whare o Yehova. E wa whaariro aturei te ho e metu anona ia tetetia, e iar ino yuta e Yerutarema. Ho e ta au maho e o te tetia matahiti iar iai oia. Ho e ahuru maho e o na matahiti I te ar ira I Yerutarema. Warawe o iei te prau inoi te aroto nā tua o Yehova. E aore hoi I auraro atu I te perofeta ia Jeremia, I te prau a mai te prau a Yehova. Ua orure hoi o iei te hau o te ar ira o Neputaneta. Te whaatapu atu I ana I te atua e ore hauti. Ua whaeta e tei horara oia. E ua hauti atura te a au. Aorea e rei whario I te atua o itera era ia Yehova. Rahi atura hoi ta te whea tahu ora rahira hara. E ta te atatoa. I te mo prau whau a te eteni. E ua haavi I te whare o Yehova te amuahia e ana I Yerutarema. Ua tono maira te atua o torato maumetua o Yehova I te vea. Ai tai tutu. No te mea te aruhara o iai tōna mautata e tōna I hora parhira. Ua tahi tō rara tō I te mauve a te atua. E ua wahavaha I tāna prau. E ua hamani ino I te mau perofeta nāna. E tupuroa era te riri o Yehova I tōna tāta. E aitaroa era I haapura. I umaiai o iei te ari o te tarataio. Te tapu noa I te mautata api te o e roto I tō rato wahi moa. Aore roa I aruha I te taata api, e te potir I api, I te taata paari, e te ipi o I raro I te ruhiruhia. Tu ua tuahi atura I tāna rima. E te mo mea atu o te whare o te atua te mea rahi e te mea rii, te mautau atu ano te whare o Yehova, e te tau a te ari, e to te huira atira atua. Ua hopoi atuahia e ana I Papuronia. Ua tutu iho I rato I te whare o te atua I te awahi, e ua haaparari I te aua I Yerutarema.
Wa tutu iho i te whare o te huiar i te auahi, e wa vavahi te mautau a maitata i atuara. E te whea i ora i te o era, wa hopoi o iei te reira i Papuronia. E riro atu rei tawini nona e no tāna mautamari, e tairoa e rei te hau i te pati re iara i Peretia. Ia tupu te parawa Jehova i te waha o Jeremia, ia noa ato taua whenuara tapati. Te vai paunuara hoi, te haap aura aia i te tapati, e hetu ahurur ai te matahiti. Te e rei te matahiti mata mua o te ar i o Peretia rau turo, ia tupu te parau a Jehova i te waha o Jeremia. I whaara ara atua i Jehova i te a au te ar i o Peretia o turo. Ia papai i te teiture papai, e wawha i te haere ati noa e tona whenua na o atura. Tēnā o meira te ar i o Peretia o turo, wa horo o mai te atua no te rai o Jehova i te maupati rei atu au te au nei. E wa poro i mai ia ue whaati ai te tei hiero nona i Jerutarema i Iutara. O vai to o tō i tōna atu ara tāta. E ia nā tōna ara atua o Jehova, a haere ai o ia i ni ara. C'était votre lecture quotidienne de la Bible en langue tahitienne proposée par le Centre Média Adventiste, disponible en replay sur cma.adventiste.pf.